India ram khopui ber Delhi dai fema tunhai khan pawngsual rapthlak tak athleng le a Pitar pakhat kumsom riat paruka upa chu pawngsual ani tuntruma pawngsual rapthlak tak hi kumsang ni som pahnia zirlai pakhat an pawngsual ron nen khan in anglo ma se a rapthlak dan anamai lo hle ani India rama hian kumtin pawngsual thubuai sang chuang fe zialu ani zia ma se pawngsuala ro po hetiang em a thil om anglo hi chu athleng ngai lo an ti hial ani engtin nge he pawngsual na hi athlen Delhi khodai fema khosa Pitar khongai thlak tak hian nitin bong hnute ala thina bong hnute pu chu an inpona alo chang mai thin ti chuan September ni sari sang ni som ni tho tan ni tu khan ni dang ang bokin a bong hnute lak thin na lo kal hun nga kin pona athua bong hnute da na tur bel te a in chopran a bong hnute lak thin na bong hnute sem tu ron thlen ma deuh chuan mi pakhat kumsom thuma upa aron kala chupa chuan Pitar hna chuan tukin chu ibong hnute lak na thin hian ro kholna aneya wangin aron kal theidon lo min ron zuila bong hnute lak na tur ka hrilang che ti indot a hrila kumsom riat paruk mi hian ala karil ru chia putur chia angai lo wangin a zui ve mai ti chuan hmun fal deuh an thlen chuan chupa chuan api rual fe chu asual tamai ani ang kum upato lutuk tan beilet ngai na aum lo ipi rual kani to hi khongai takin kachunga hetiang hi tilul su ti in trap chungin angen lom mase enga ma angai lo beng cheng to lo turati in kuthia la thlak ta ani mi thren khat helai mun paltlang tur de chuan an tho mi hria in an wa fe anak chuan he thil makhi an mu poi khoi tu hi manin mi pui an lo pung zela Pitar an khongai lutuka wang chuan an puak ke ani taber poi khoi tu wok lum du an tam pung khom zinga ami patna le sakrot tu anom bok kutan thak nual mana an soi saklum ma in police an ron thlenga anun na zo in a om ta hlawani Delhi Commission for Women an ho tu Swasti Maliwal chuan van doina tok tu hi thole ni khan an ina katloa a mel ka mu chu ka in sum zo bik lawani engtin nge hetiang kum to mi laka khatiang thil rap thlak lutuk kha ati thei jok le avun zong chuar vek to khopa upa ania theile theilowa alo beile dan a soi phei chuan in sum har du khop mai atak sa pum pui chu a khem nen nuana a mai phei chu arang na sa hle van doina tok tu hi hlau na in ala khata anun phung alamu mal theilo ati Women Commissioner an ho tu nu Maliwal hian poi khoi tu hi mi ring po anilo ti in khai hlum ani theinan ma alamek Delhi High Court Chief Justice le Lieutenant Governor te hna he poi khoi na hi arang thei ang pera chui chuaka poi khoi tu hi tharuk chunga khai hlum ngai turin ngenna a thelu tani kumsak ni som pani December thla Delhi a physiotherapy zirlai kumsom ni pathuma upa basa pawngsual ron ani nuwa an soi sak chiama a hliam tur lawa boral ta awang khan pawngsual chungchang hian India rama ngai ven a hlo thar poi khoi tu te kumin mars thla a an khai hlum nu phega chuan pawngsual azi om deuh an ring ma se ani chuang ho lo sarkar poin trumdang zong a in pawngsual thubuai ngai venin real fel ma to ma se pawngsual ero apung zel National Crime Record Bureau tarlan danin kumsak ni som pariat khan India rama pawngsual thubuai sing thum sang thum zakwa somsari pasari zet zialu ania minute som pangadana pawngsual athleng zia ti nani tamhle in langma se hetiang lam zir chiang tu te chuan pawngsual tam tak chu thunei tu te hne na thlen lova atop thina wangin atak taka chuan hei a hian atam jok de ani anti rong taka in pawngsual le rilu dek zual chau wantlang hriata puanzar ani thinani tun thati lam khan Pathanam Thita District Kerala a damlo pakhat phurtu ambulance driver chuan adam lo phur zanlaya damdoi in apan pui tur chu apong suala dema hlo hle van doina tok tu hi kumsom pakua a upani in apong sual tu hian ada na mun tur thlen ma in mun fala ruaya aswal zuita ani an kalna tur mun an thlen nuwa driver hian thupha choin soichuak mi alo turin avo zuya ma se van doina tok tu hian a mobile phone a thil thlen dan engkim hi alo record thapa atuar tu le danin angai dam ve theilo poi khoi tu no fal hian tun ma po in tual tha thu buai alo nei to nge ani August thalai hol khan Lakhimpur Kheri district Uttar Pradesh a mei chanau pang kumsom pathuma upa chu pawngsual ron ani nuwa tha ani cholkar ni chungin hetiang thil hi voi ni lai athleng nge Laknaw atanga KM za som thumahla thingtang khopakhat a thil thleng ni in poi khoi tu te hi an chero wa le kumsom pathum mi hi fuhuana sualin an duang toka an khoi nuwa po that satlia meilovin amit mu an kher chua sakba ka alei an tan sak bok ti arwang mutu apa chuana soi
Mase Uttar Pradesh Police ten postmortem result alei tan sak anilowa amit mu kher chua sak anilo bok ti in an ziak poi khoi tu pani man ni in pakhat zok chu aruangan mu na fuhuan nei tu hi ani nge ani Uttar Pradesh State kho pakhat hapura hemi malok hian mei chenau pang kumruk leka upa chu motorcycle khal mi pakhatin ruin apong suala asoi sak hlum ma in an man bokani kumin April thla khan Madhya Pradesh a mei che pakhat nau pang kumruk leka upa chu pong sual ron ni in apong sual tu hian ama a hriat theilo nan amit ati chiat sak masaka wangin poi khoi tu hi man anilo anin bulloka a thian te nena anin fiam chu abotak de awangin achung ten an zonga abo atanga nikhat nuwa tu ma lu lo in ruaka ni kho thelo le akut phuar chungin anwa muta ani kumin February thla khan mipa kumsom ni panga a upa pakhat chu nau pang kum ngami apong sual awangin US Embassy Delhi manani a nikum November thla khan Hyderabad khopuya mei che pakhat kumsom ni pasariau upa chu pong sual ron ani nuwa tha alo ni to bokani India rama pong sual ron tamber na chu Himachal Pradesh state hi ani a kumin January thla ringot po khan pong sual thu boi rapthlak tak an nei nual patling kumsom nga upa chuan mei chanau pang kumsom leka upa pong sualin man ani a rol thar kumsom panga a upa pakhat chuan naupang kumthum le tharuk leka upa a khoi ching pena wangin man ani bok nu pakhat kumsom niaw upa chu tlangwal panin an pong suarona tlangwal kumsom ni palia upa chu nam nuai nungami zirlaya pong suala atha zuya wangin man ani bokani kumin January thla ve khan Kashmira Muslim mei chenau pang kumriat leka upa chu Hindu mi sual rualin rubawin an pong sualrona an tempula kolin voi engemozat an sual zuibok atnuwa an that zuita ani an sa ko pui Hindu da chuan he thil hi an ram hau china ran tlat tir ve to lo tura Muslim te an vau khan na ani thu soin poi khoi tu ni a riat mi pariat an man te thlawang an hau na sa hle a an thlawang hau na apung khom zinga hian BJP minister pahni an tel nge Mase Prime Ministerin van duaina tok tu hian ro rel na dik a munge yang ti atiam nuwa minister pahni te hi anin nuk dok le ta ani kumsak ni som palia Indian journalist pakhat pong sual ron ani trum khan apong sual tu ni nge ya riat mi pathum chu thiam lo chantir an ni a mitam takin khai hlum andu Mase Samajwadi Party President le Uttar Pradesh Chief Minister Lui Mulayam Singh Yadav chuan kan tlangwal pathum te hian thil anti sual palve ani mai ti sual palawang main in khai hlum rik ngot lo tur pong sual remna dan hi kan ti danglam angai zo kani ati du lek chau India rama pong sual a hlor chan hi kan ramsa kholian berde in zirtirna meichedin mun anda niam e mawang ni in hetiang lama thok te chuan an soi Hindu chung kwa chuan mipa an pianin alom na hun an bua sei thina mase meichia an pianero ro chuan an lom ve ngai lo ani an pui thiam thren khat phei chuan meichia te chu chandam na kan ti angchi moksa po chang theilo tura an ngai kumsak ni som pahni atanga sang ni som paruk chung khan naupang khoi ching pen hi ale tin apunga pong sual tok tu za zela somli chu kumtling lawan ni thilwan duai thlak ta chu India rama pong sual thu boi nei munli athena mun khat chawin thiam lo an chang thin hi ani Africa ramte singa po Nigeria hi pong sual tamna ramani a remna amu mal si lo awangin mei chetan a him lo le kumsak ni som panga khan pong sual tu te kumsom pali atanga dam chung an tan theina tur dan siamani a ma se dan tharan man nuwa mi somli che thiam lo chantiran ni ti chuan kumin September ni som pagat khan Nigeria state pakhat kuduna chuan dan danglam tak an siamta an state chunga naupang kumsom pali nuai lampong sual tu te chu until re sakzel an ni donani atakin he dan hi an kalpui theyani ngai chuan Nigeria chuan sektrul si mi paril ruang pu phato lo chungril lama pa thei si lo an leng huai don ni inalang